MCA wa Shamata Gitau Njamba augite niguo githomo gia thukuru cia nathari kihande wega hari bata kugia na mubango uria ciriakagwo ta ceceni cia kiriu ciri nginyagia na micuha ya arutwo na arutani ya thukuru icio bakoragwo merugamirire handu ha gukorwo rungu rwa arutani nene ya thukuru cia muthingi kuria thukuru cia nathari ciakitwo. Mwalimu wa primary arihagwo ni thirikari nene na niwe mutongoragia, nake mwalimu wa ECD ni wa thirikari ya county government. He handu hatathiaga wega ugakora cia arimu aitu aria twandikite maikarirwo ni arimu a primary head teachers, agithi gwika kaundu head teacher hau no wakwira na tiwe murihaga tiwe mwandikite na tiwe murete syllabus kana ti kwandu aitu koguo kenda kuguria mheshimiwa governor with your minister tutigirire arimu aitu ni magia na separation of power. Ni ciugo cinyititwo mbaru ni Mũrũnawe wa Gĩthabairĩ Mũikaiani uria ugite ati mari ta bunge-ini ya kaunti ya Nyandarua ni magukorwo makinyita mbaru magarũrũku ma kiwatho maria mangiendekana niguo undu ucio ukinyanire. ECD citu icenjio itigokwo irathi ciakwo city centers like ECD iko ni center of excellence irugamie na ikirwo micuha na ikirwo maundu mothe mangikiria ciana citu na nigetha uge wa mwarimu wa ECD ugakorwo ni uraiguika tondu wenda koragwo primary school kana comprehensive akoragwo ECD center. Gavana Kiarie Badirisha ni eranĩire kurora undu ucio niguo gutigirira ati githomo kia nathari gitinagia na muhinga wothe guku akiuria aciari kunyita itemi riao niguo gutigirira ati riria mbeca cia basari ciaheanwo citinorira thi. Regulations tuone vile inafanya na tuone vile tunaweza enforce hiyo, and that is why tunataka kuwasomesha, tunataka kuwapatia masomo. Ile masomo tutawapatia pale, hatutawapatia ile masomo ya 1+1 peke yake ama ile ya syllabus yenu. Tutakuwa tunawapatia mambo ya accounting kidogo, human resource management kidogo. Tutawapatia knowledge so that now tukikupatia hiyo shule to manage you'll be able to be very comfortable. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Ngure.